Nongeye kubasuhuza umugoroba mwiza, ngiye kubagezaho amakuru ateye agahinda gakabije cyane. Ibyabaye muri Congo ni agahomamunwa, aho bari gushinja u Rwanda ko ruri gutera inkunga M23 ikaba yakubise FARDC ikaba yatsinzwe. Nyuma yaho muri gereza iri muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kinshasa, imfungwa zose zari ziriyo nyuma y'uko FARDC itsinzwe, abasirikari bayo bapfuye, yahise ifata umwanzuro wo kugenda ikica abaturage bafungiwemo, ngo harimo Abanyarwanda. Bose barashwe barapfa, abandi abakobwa, abagore barabasambanya. Ni ibintu bikomeje gufata intera kandi ni bibi cyane, aho bari kugenda bisobanura mu baturage ngo leta ya Congo, ngo abanyarwanda ngo bateye M23 na Congo bafashije M23, ngo none ngo nabo bari muri M23, ngo nibo bagiye kubohoza izo mbohe, izisigaye barazirasa kubera ko ngo atari Abanyarwanda, niko bari kubeshya. Kandi ari igihugu cyabyikoreye, FARDC na FDLR bari gufata abagore n'abakobwa ku ngufu, bari kubakubita ibintu ku buryo bapfuye agashinyaguro ku buryo bukabije. Andi makuru, nyuma y'uko FARDC n'abaterankunga bose bayishyigikiye nyuma yo gutsindwa iri kugenda yiba ibyo abaturage bacuruza bitandukanye, aho yagiye abasirikari ba FARDC ibaza abasirikari b'igihugu aho bagiye kwiba umuturage, bamutwarira amateleviziyo n'amatelefoni, agahita ajya ku muganga ku bapfumu, noneho umupfumu agahita abasaza. Abasirikari b'igihugu bambaye ubusa barenga batatu mu muhanda kubera ko bibye ibyo bintu. None uwo mugabo bari kumushakisha igihugu cya Congo, ngo abasirikari b'igihugu bambara ubusa gute kubera ko bibye televiziyo, amatelefoni, none bambaye ubusa. Ibaze kubona umusirikare w'igihugu wagakwiye kukurinda ari we kukwiba akambara n'ubusa. Ni igisebo gikabije cyane. Congo yasebye. M23 ikomeje kuba yafashe ibice byinshi cyane bitandukanye, ikaba nanone yinjije tata zirenga zirindwi zose. Ikomeje nyine abaturage ba Congo benshi bashyigikiye nuza M23 kubera ko aha gace iri gufata iri gukomeza kurinda abaturage, yo ntabwo iri kubiba ngo ibambure. Iyi ntambara y'ubwicanyi bukabije ikaba yateguwe mu ma saa munane, saa 11:05, saa 11:05 na saa 10:00 niho ubu bwicanyi bwabaye. Kuva saa 10:30 kugera saa 11:00 kugeza n'amasaha akurikiraho yose, ubwicanyi bwakomeje buraba. Kuri iyi tariki, uyu mugoroba tariki 2 z'ukwa cyenda 2024, saa 11:30 nibwo ubu bwicanyi bwatangiye bweruye bwo kwica abaturage agashinyaguro n'urubozo, kuba abakobwa bagiye bafatwa ku ngufu n'abagore, barangiza bakabajomba imbunda n'ibyuma mu mishyino cyangwa se aho bari kubaviyora. Ni ukugira ngo urarane n'umuntu nurangiza umwica agashinyaguro. Ni ibintu ibaza abasirikari b'igihugu koko ibi bintu bari gukora ni ibiki? Birakabije, biteye ubwoba kandi biteye isoni. Undi mutwe uri muri Congo bita Codec nawo wishe abaturage barenga 400. Intambara ikomeje gukomera cyane, ariko ubuyobozi bwa Congo bwose muri DRC buri mu marembera, aho abasirikari b'igihugu cya Congo ba FARDC bose batsinzwe, bakambara n'ubusa kubera ko babarogesheje abaturage, bibye ibicuruzwa byabo bari basanzwe bacuruza, noneho bakaba bambaye ubusa. Icyo ni igisebo gikabije cyane.
Amakuru mba nayakurikiranye na drone yanjye, niyo mpamvu nyabagezaho ku gihe mbabwira ngo abatarakora subscribe nimuyikore, iki ni igihe cyo kuba mwakora subscribe kugira mwinjire muri uyu muryango mumenye amakuru ku gihe. Rero ubuyobozi bwa Congo burananiwe bwari bwishingikirije na FDLR n'igisirikare cy'u Burundi nacyo cyari cyamenye batayo 16 zose kugira ngo bahashe M23 nayo ifashe intera yabemeje M23 irakaze, umusirikare umwe ashobora kuba yakwica abasirikari barenga 30 mu gihe cy'iminota hagati ya 15 n'iminota 10. Abasirikari baratojwe ba M23 kandi ntabwo bo bari kwiba, ntabwo bo bari gukoresha ibiyobyabwenge, ariko urebye abo basirikari b'u Burundi ukazana abasirikari ba FARDC, aba Congo abo bita ngo ni amashitani, shitani kabiri nibo basirikari bari bakomeye ba Congo, abo ngabo babajyanye ku rugamba bose, M23 yabarashe bose barashira. Niyo mpamvu nyuma yaho ubutegetsi bwa Congo bwahise burakara bugira umujinya, bubuze ukuntu barasobanurira abaturage uburyo bwatsinzwe n'umutwe wa M23 waba ufite inkunga za FARDC, inkunga za FDLR, ukazana n'indi mitwe itandukanye, bakaba babakubise, bafashe umwanzuro wo kujya kwica abo baturage bafungiwe muri gereza yo mu gice cy'amajyaruguru ya Kivu bita Makara. Iyo gereza bita Makara, iyo gereza ishobora kwakira imfungwa 1500, ariko hakaba hari hafungiwemo ibihumbi 15, kandi hagomba gufungirwamo imfungwa 1500, hari hafungiwemo ibihumbi 15. Ibaze kurya ni ikibazo, barakubitwa, babayeho nabi, ni ibintu bikabije cyane bibabaje. Inshuti zanjye nicyo nababwira, ni ibintu bibabaje. Abo barenga 100 nibo bapfuye, barashwe, bapfuye agashinyaguro, ni ibintu bikabije cyane. Noneho bari kugenda bafata ubutegetsi bwa Congo bukavuga ko u Rwanda ari rwo ruri gutera inkunga M23, ko abasirikari b'u Rwanda bari muri M23 aribo bageze muri Congo bari kubica, noneho bagahita babangisha abanyakongo, abaturage b'abanyakongo nabo bari kwigaragambya, bari kubona ko ubuyobozi nta hantu bwerekeza. Nakomeje kubabwira ko reba kare nababwiye ko nanone abapolisi bishe abadiplomate b'Abafaransa.